siapa lagi? Siapa? Obat ini tuh boneka ya. Boneka sakit. Mana Bu Dokter? Bu Dokter. Boneka. Ya, obatin yuk. Yuk, obatin bonekanya. Itu. Papa ini. Iya, sana dia. Apa lagi capek? Apa teh? Sakit teh. Iya. Selimut deh. Bentar. Selimut kan dedeknya. Hidup pakai Dede dapat ya.
jilbab. Kintani, Kintani. Dadah dulu, dadah dulu. Dadah dulu. Dadah dulu.